කන් ඉල්ලලා තියෙන මොනවාලාද? ටයිසන්ගේ වර්ගයේ. රින් එක නැහැ. itu kurus pada terlalu itu suat lagi tahu nak boleh kau apa? Mau aliyah deh? Awal terang itu. Wih tani kerja. ini nih pak dulu ya? Mau aliyah deh? Kemarin jangan sedih mungkin hapan nih mau terkena. Sabdan tuh boleh. Sama lagi tu.